Fl-Ambaxxata Amerikana f'Taqali ġew inawgurati sistemi ta' enerġija rinovabbli, proġett li jinkludi sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi, turbina tar-riħ u solar pool heater li se jipproduċu enerġija rinovabbli matul is-sena kollha u bekk jieħdu vantaġġ tax-xemx f'pajjiżna. Rappreżentanta tal-Bureau of Overseas Buildings Operations tad-Dipartiment tal-Istat Amerikan fissret fiex se jikkonsisti dan il-proġett. So we have the photovoltaic array, which is the solar power, is 350 kilowatts. The wind turbine is 6 kilowatts, and the solar hot water for the pool as well. And in total, it will generate 509 megawatts of power every year. Skont id-Dipartiment tal-Enerġija fl-Amerika, dan huwa ekwivalenti għal ħtieġa ta' elettriku ta' 47 dar privata fl-Istati Uniti. F'diskors tal-okkażjoni, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-tibdil fil-klima Jose Herrera faħħar l-isforzi tal-Ambaxxata Amerikana biex tipproteġi l-ambjent f'pajjiżna. Dan fi proġett eżemplari li jgħin biex Malta tindirizza l-miri tagħha fl-isforzi kontra t-tibdil fil-klima. Mawan News, l-Ambaxxatriċi tal-Istati Uniti għal Malta Kathleen Hill qalet li l-installazzjonijiet ta' enerġija rinovabbli huma dimostrazzjoni tanġibbli tal-valuri Amerikani lejn ambjent aħjar. For me, it's just the culmination of an effort to bring sustainable development into our embassy compound, to highlight renewable energy technologies, not just one, but multiple technologies, and also to save energy. I think we're estimating it will be about a 17% savings in our energy by using these renewable sources. So we're very excited about it.